नमस्ते हाम्रो सबैजनालाई है। अनि हाम्रो चाहिँ दाइहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ थाइल्यान्डदेखि आउनुभएको रहेछ हाम्रो भिडियो हेरेर होइन, लोकेसन हेरी हेरी आउनुभएको रहेछ। त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद होइन, धन्यवाद हजुरलाई सबैलाई। दाइहरूले चाहिँ अब कुनै अब नेपाली ल्याङ्ग्वेज त खासै जान्दैन रहेछ, त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले थाइल्यान्ड ल्याङ्ग्वेजमा कुन फिडब्याक दिनु जान्दैछ हजुर एकछिन सुनिदिनुहोस् न है। Yeah. I from Thailand. We are to Nepali. Tomorrow going Mutinat. วันนี้ได้มาซื้อแจ็คเก็ตที่ร้านแจ็คเก็ตเฮาส์คอมพานีนะฮะก็รู้สึกพ่อค้าบริการดีมากนะครับลดให้อีก 10% ผ้าก็ดีนะครับคุณภาพมีคุณภาพก็เชิญชวนนะครับคนไทยที่มาเมืองโปคาราแนะนำนะครับร้านแจ็คเก็ตเฮาส์คอมพานีนะครับนะโอเค धन्यवाद सबैजनालाई है।